Dobroveče i Hristos Vaskrse, poštovani gledalci. U večerašnjem prazničnom izdanju emisije Pod lupom govorit ćemo o velikom hrišćanskom prazniku Vaskrsu, o značaju očuvanja vjere, religije i tradicije. Sa nama večeras u studiju docent dr. Darko Đogo, dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči. Dobroveče i Hristos Vaskrse. Vajstveno Vaskrse, dobroveče vama i dobroveče gledalcima od Frene Srpske mreže. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, dan koji crkva slavi kao centralni događaj Hristove pobjede nad smrću i to je na neki način i temelj hrišćanstva. Zbog čega je ovaj praznik nekako drugačiji, zbog čega je veliki i zbog čega ga mnogi smatraju i najvećim praznikom u hrišćanstvu? Pa on jeste najveći, nekako se ustalilo da kažemo da je Božić najradosniji, a Vaskrs najveći, toliko što Božić, da tako kažem, nema tu notu velikog petka, znači Božiću ne prethodi ta iskustvo stradanja, da, i teologija stradanja, nego zapravo hrišćanstvo i cijelo čovečanstvo biva obradovano samorođenjem Bogomladenca, ali naravno ova dva praznika su u nekoj vezi, liturgijskoj, bogoslužbenoj vezi. Kao što znate, oba praznika prethodi post, ali Vaskrs zaista jeste najveći u smislu da u principu suština našeg života, smisla življenja je zapravo data u Vaskrsu. I nije Vaskrs sam, Vaskrsu zapravo i prethodi ta period posta, 40-dnevni, pa postoji prethodni sedmodnevni prije toga period koji nazivamo strasnom sedmicom, a posle toga nazivamo svjetlom. Znači, i zapravo smisao Vaskrsa jeste to kako od stradanja preći u svjetlost. Vaskrsenje je ta žiža koja nam govori zapravo da svijet koji u ovom stanju u kome danas jeste neminovno podrazumijeva stradanje, jer kao što Njegoš kaže, Vaskrsenja ne biva bez smrti i ima ta čitavo iskustvo o čaši meda i čaši žuči koje moramo da popijemo ovdje i sada, ali Vaskrsenje baš podrazumijeva zapravo da to ublaženje čaše žuči čašom meda, to jest jednim iskustvom autentične, nepatvorene, potpune, cjelovite pobjede života nad smrti. I vrlo je bitno da se podsjetimo, ja uvijek volim to da istaknem, Sveti apostol Pavle uvijek Vaskrsenje zapravo ne posmatra kao nešto što se dogodilo u istoriji, nego posmatra kao nešto što zapravo nama kazuje i pokazuje koja je konačno naznačenje ili konačna sudbina, šta će se konačno desiti sa čovjekom i sa svijetom. I on zato kazuje da je Hristos, on kaže, prvina ili prvenac vaskrslih, da zapravo ono što se desilo tog jutra prije skoro 2000 godina u Galileji, u Judeji zapravo, u okolini Jerusalima, da je to zapravo ono što svakome od nas treba da se desi i to jeste suštinsko za hrišćanstvo. Hrišćanstvo zapravo vjeruje da hrišćanstvo je nastalo kao stalno tumačenje jednog konkretnog događaja. Taj konkretni događaj jeste vaskrsenje iz mrtvih. Sve ono što znamo je zapravo hrišćanska vjera jeste vjera u vaskrsenje Hristova. A koji su to sve narodni običaji vezani za Vaskrs? Kažu nekako svako selo ima nekakve svoje običaje. Međutim, simbolika je naravno osnovna. Samo to vaskršnje jaje koje se prema nekakvoj staroj tradiciji, starim običajima boji u crvenu boju. Međutim, evo u posljednjih godina imamo tu i razne druge boje i razne neke druge simbole i šare, da tako kažem, koji ranije nisu bili baš tako zastupljeni, koji se ne bi mogli baš svrstati ni pod tu nekakvu tradiciju. Pa, znate kako, dobro, lijepa tema i velika tema, ovako, tema s kojom se svaki, ja mislim, sveštenik i svaki čovjek zapravo susreće. Što se tiče same simbolike, vi ste odmah i naglasili koji je taj centralni događaj, znači centralni običaj zapravo. Centralni običaj jeste upravo to šaranje vaskršnjih jaja. Koja je njegova simbolika? Zašto baš? Jaje, kao što znate, jaje simbolizuje život, znači ono je kao simbol života, jedna metafora koja čak nije ni specifično hrišćanska, nego je sve ljudska. Znači, simbolizuje nešto što vam se na prvi pogled čini kamenito ili drveno, nešto u čemu nema života, a u stvari u njemu se krije život. I to jeste neka
Hrišćanstvo je od uvijek bilo takvo. Hrišćanska crkva je zapravo bila zamišljena kao jedna školjka koja s polja ne treba da plijeni spoljašnošću, nego da unutra krije taj biser bogoslužbenog života. I za hrišćanstvo je ta mala dijalektika, mali taj odnos, da ono što ne vidite na prvi pogled da je to suštinski bitno, to je poenta hrišćanstva i zapravo jaje kao takvo, kao nešto neživo što krije život, vrlo bitno u simbolici hrišćanstva. Ono se, kao što rekao ste, farba prvenstveno u crvenu boju, kao boju stradanja Hristovog, ali krv i stradanje Hristovo je ono što je nama omogućilo novi život, što je omogućilo vaskrsenje. To je isto jedan od paradoksa hrišćanstva, da zapravo ono što se čini kao žrtva i koja je bespomoćna, zapravo nije bespomoćna, da je u toj bespomoćnosti žrtve zapravo data suština života, da iz bespomoćnosti Hristove žrtve na Veliki petak zapravo vaskrsava pobjeditelj Hristos koji pobjeđuje svijet i smrt. Ima jedna, evo možda će mlađim čitaocima, ja volim zato što ta metafora jeste bila namijenjena, ona jeste suštinski takva da se povezuje na Hrista. Ima u onim narnijskim hronikama, kod ovoga Clivea Staplea Lewisa, ima taj moment kada tog Aslana koji zapravo jeste na mjestu Hristovom ubija ta bijela vještica i ona misli da je triumfovala jer ga je ubila, to je htjela čitav život. Kao što je smrt mislila da će pobijediti đavo, da će pobijediti Hrista. I kada Aslan vaskrsava, kaže jednu divnu rečenicu koja objašnjava suštinu hrišćanstva, to je da ono što bijela vještica i smrt u tom triumfalizmu ne mogu da shvate, to je da kada nevina žrtva da svoj život za druge, onda se sve preokreće i sama smrt će djelovati preokrenuto, izokrenut će se i nastaće život. To je simbolika jajeta. Što se tiče običaja, običaj naravno postoji i to su centralni. Za nas Srbe je pomalo karakteristično da uvijek od jednog centralnog običaja volimo da sebe opteretimo te ko je ljepše, te ko je, ne znam, jače, te ko je tvrđe, te da li je to u Bogovićima ovako, a u Podrabu onako, a u Napalama ovako, a s jedne strane Romanije ovako, a s druge strane onako. I onda ljudi, kako su uvijek navikli na svoj običaj, vole malo da porede te običaje i da kažu samo je naš ispravan. Kao što i za slavu je ono što morate imati svijeća, kolač i prekadnja i ono sve ostalo da dođe nekako pride, a najbitnije je da okupite ljude, tako i Vaskrs. Najbitnije je da imate, znači, ta jaja išaramo i šta je vrlo bitno, šta bih ovako apelovao, jaje nije igračka. Znači, meni je nekako vrlo bitno da ako već ih osvetimo u crkvi, ako se već s njima pozdravljamo i razmjenjujemo ih, pa ako treba i dječiti običaj kuckanja i tako to, ali nemojte da ih, znači, samo da ih upotrijebimo kao igračke pa da ih poslije bacimo. Znači, to su ipak, tako kažem, samim tim neka vrsta sakralnog predmeta i govori o nekom našem neurednom odnosu i nehigijenskom odnosu prema životu, jer ako ste u malim stvarima nepažljivi, ni u velikim nećete biti. I djece se posebno raduju u ovom prazniku, ne samo iz tog razloga koji ste vi pomenuli, nego uopšte nekako kažu da su im ova vaskršnja jaja koja se našaraju posebno slatka i ukusna, nekako drugačije od onih običnih jaja koji se kuvaju običnim danima. Pa dobro, vjerovatno još malo dječica ako su postila koji dan, razumljivo je, a i sigurno da blagoslov i blagodat jednog praznika da im znači, na kraju krajeva ima ono što čak i drugi narodi znaju u nekom možda drugačijem smislu, oni kažu najbolji dio obroka nije šta jedeš nego s kim jedeš. Znači, sigurno da dječici kad se okupi porodica, svi pak za Vaskrs nastojimo da smo, ako smo i udaljenijih malo mjesta, da dođemo, da smo tu sa porodicom, ne samo sa svojim, ne da budu samo sa tatom i mamom, nego vjerojatno i sa bakama i sa stričevima i ujacima i tako dalje. I vjerojatno da sigurno djeci i to znači, a to je vrlo bitno. To je vrlo, vrlo bitno. To je okupljanje porodice. Okupljanje porodice. Suština svakog običaja jeste okupljanje. A ne što bogatije trpeze. Tako je. Ako nas običaj razdjeljuje, pogrešan je. Znači, postoji jedna jedina, mene je jednom pitao jedan čovjek, da li je ispravno
da ne znam, kad sveštenik sječe ili kad tam Dolibaša lomi kolač, ne znam, sa vodozgo ili da presječe, prelomi s jedne strane, s druge strane i kaže čovjek, mi smo se nekoj slavi prošle godine posvađali oko toga. Ja kažem, pa to je potpuno pogrešno. Znači, to je relevantno pitanje spram toga kakav vi duh. Mi se, evo, nažalost, neko ubrzanje života koje se i na nas lagano, ali postojano prenosi i onda svi sve manje vremena imamo, znači, jedni za druge. Ali hajte ljudi, kad imamo Vaskrs, Božić, slavu, od slave do slave se praktično viđamo i od praznika do praznika. Pa, znači, ni na zapadu gdje su ti odnosi već odavno krenuli nekim putem individualizma, pa bar se ljudi za taj praznik nađu i nastoje da nađu sve ono lijepo, sve ono što mogu da kažu jednim drugima, sve ono što ih objedinjuje, da ih to objedini. Pa onda ja mislim zašto bi mi bili gori. Zapravo to jeste poenta za Vaskrs, za Božića, za slave. Hajde da nađemo ono što je lijepo. Negdje gdje se razlikujemo, lijepo je što se razlikujemo. Kad pogledate narodne nošnje, i one nisu svugdje iste. I ne bi ni valjalo da je ista narodna nošnja na Palama, na Durmitoru ili u Nišu. Pa da to shvatimo kao neku narodnu nošnju, kao ornament, da pustimo, ja imam prijatelje iz Visoke Krajine, iz Vrovine, što bi rekli oni, pa imaju Zdravice jedne, pa ovi moji Hercegovci druge, pa ovdje Romanijski kraj, svako selo praktično ima. I to je lijepo, to treba njegovati, to je nešto što jesmo mi, bogatiji smo što to više njegujemo, a ne da se sad nešto kao gložimo ko je pametniji u tom gloženju, ko je najljepši, najpametniji i najčvršći, najjači, najhrabriji, doći ćemo kao narod do toga da će nam samo to ostati sadržina života, a ne treba. Zapravo toliko ima lijepog nečega što je. Iz ovih praznika vezana su neka narodna vjerovanja. Govorili su nekada stari ljudi, recimo, ako ne padne snijeg za Božić, pašće za Vaskrs. Evo nekako se to i obistinilo ove godine. Pa da. Pa znate kako, mi smo inače bili svi uvijek nekako skloni da malo tu narodnu mudrost stavimo pa kao nauka, međutim, to nije suprotstavljeno. Zapravo možemo mnogo puta da vidimo da je narod kroz vijekove, kroz iskustva sabirao neko iskustvo koje nije bilo naivno, nego zapravo vrlo tačno. I u tom smislu ga treba pokloniti povjerenje bar onoliko koliko povjerimo starijim ljudima, pa znamo kad nešto u životu zapne i pak se, ukoliko malo imamo iskustva životnog, obratit ćemo pažnju nekome ko je živio od 70 godina, odnosno nas koji možda imamo 30 koju. Tako isto narod, znači ne treba sa to odbaciti. Sigurno da narod, ako je vjekovima sabirao iskustvo i bio ovdje praktično 1000 godina, treba pokloniti povjerenje, a dobro, lijepo je, mislim s druge strane možda treba isto skrenuti pažnju, da s druge strane nekad često, kako da kažemo, pravoslavimo neki oblik iz ispraznog vjerovanja, pa mislimo da tome, kao, ne znam, to često čujem, da li će biti snijega na Božić, pa zavisi kakva će biti godina i to. A to nema nikakve veze zapravo sa... Realno, mi smo slobodna bića i to kakva će biti godina ili neće, ima i to i sigurno i onoga što narod zove Božjim davanjem, ali je mnogo bitnije to kako ćemo mi biti ljudi. A da li ćemo mi biti dobri ljudi, od Božića do Božića ne zavisi od toga da li je pao snijeg nego od nas sami. A da li smo mi dobri ljudi? Da li je srpski pravoslavni narod danas u ovim nekim malo čudnim, teškim i turbulentnim vremenima dobar? Pa znate kako, sad dobar i narod to nekako zahtjeva neku široku analizu i teško da se uopšte te, da kažemo, epiteti koji se primjenjuju na jednog konkretnog čovjeka da se ikada mogu u potpunosti primijeniti u narod. Očigledno je da se ponešto s nama ipak desilo, to jest da nemamo isti ni biološki, ni demografski, ni duhovni, ni intelektualni, ni sve ostale potencijale kakve smo imali recimo prije 120-150 godina. Da stvar bude po nas kritičnija ili gora, a vrlo je interesantna, to je da recimo 2 svjetska rata sa velikim stradanjima nisu nas recimo biološki uništili koliko je recimo jedna vulgarna varijanta planiranja porodice. Namjerno kažem vulgarna, da ne bi sad načinjali temu kompletnu, ali prilično vulgarna varijanta planiranja porodice u zadnjih 50 godina. Mislite zapravo konkretno na abortus? Pa konkretno, da. Recimo, cifre su ubjedljive, ali čak i da manjemo cifre. Znači, Srba je trenutno manje poslije Prvog svjetskog i Drugog svjetskog rata i stradanja i u Prvom svjetskom ratu Srbija je dala, znate, sami 50% muških glava. U Drugom svjetskom ratu Srbija ponešto je bila pošteđena, ali
Srbiji, u Hercegovini, u Bosni, u današnjoj Republici Hrvatskoj, zapravo u Krajini, Baniji i na Dinari su, znate sami kolika stradanja ima, pa opet smo biološki iz 2 svjetska rata izašli negdje spremniji nego to. E sad, to govori da zapravo se nešto duhovno jeste sa nama desilo. Ali, pa samo da kažem jednu stvar, isto vrlo bitno. Često se kaže da smo mi biblijski narod, da imamo taj element stradanja. Jevrejski narod je kroz vijekove istradao i dolazio na ivicu biološkog i duhovnog opstanka. Iz te ivice se vraćao, ali pokajanjem. To je nešto što recimo je vrlo bitno, nikad ne treba zaboraviti, da nije sve izgubljeno. Znači, ja često čujem neki defetizam, neće nas biti za 50 godina, 60. Ja kad malo gledam neke istorijske dokumente, u 17. 18. vijeku, poslije Seobe Čarnovića, poslije iseljavanja u današnju Južnu Rusiju, Malorusiju, današnju Ukrajinu, znači, poslije stradanja, poslije represalija, nas je i tad bilo vrlo malo. Zapustili su gotovo ovi krajevi. Ali smo se negdje, znači, pribrali kao narod i našli neke snage duhovne, to je recimo da kažem doba Svetog Vasilija Ostroškog. Jedan Sveti Vasilij Ostroški je sve što znamo iz 17. vijeka o nama. Ali je sve činjenica da je u posljednjih godina, posljednjih decenija taj prostor na kojim se sabiramo, da je sve manje i manje. Tačno, ali evo vjerujte, jedan moj prijatelj koji je bio ministar u vladi Republike Srbije u vrijeme kada je gospodin Koštunica bio premijer, i moj jedan drag prijatelj i profesor na kod nas fakultetu je, pričali smo o tom problemu i on mi rekao da je neki strani diplomata mu u jednom momentu rekao, pa šta vi hoćete? Sama centralna Srbija ima potencijala demografskog da hrani 25 miliona ljudi, a vas je nekih 8-10 u najboljim tamo. E sad, ja ne želim da opravdam taj politički, znači, projekat sabijanja Srba u taj, nedaleko bilo, naravno, to mi je mnogo daleko, ali je problem i u nama. Znači, pored tog spoljnog političkog pritiska i mi možda ne iskorištavamo ono što imamo i što možemo. Evo, ja samo ovdje da kažem, samo otiđimo po Romaniji, evo ti ste pali i pogledajte koliko je livada nepokošenih. Pa znači, zato nam nije kriv ili puteva nepopravljenih. Zato nam ne mora biti kriv niko drugi, nego zapravo mi sami sebi u neku ruku ne iskorištavamo ni ono što možemo. Znači, mi ipak uz sve to imamo zemlju koja može da hrani mnogo više ljudi. Sad, druga stvar je što i do nas je donekle došla jedna vrsta latentnog egoizma, koji zapravo kaže da će neko drugi da popravi i da će neko drugi dati da bude bolje, a kad neko drugi popravi i bude bolje, onda ćemo mi imati više djece, bit ćemo ekonomski sređeniji. Da, to sam upravo htjela da kažem. Mi jesmo kao narod otprilike, bar posljednjih nekih godina i decenije funkcionišemo tako i žalimo se samo na državu. Država nam nije dala ovo, država nam nije dala ono, ali je činjenica da se u rješavanju ovog problema koji ste vi pomenuli, a govorimo o potencijalnoj bijeloj kugi koja nam prijeti, da mora ipak i država malo da se uključi u rješavanje tog problema, jer činjenica je da većina ljudi jako loše živi i da ljudi prosto ne mogu sebi da priušte neku veliku i širu porodicu, jer prosto ne znaju mogu li to jedno dijete da prehrane. Koliko je sada, gdje je sada tu neka sprega crkve i države? Može li crkva na neki način malo da vrši neku vrstu pritiska na državu, da donese neke mjere u tom smislu ili da na taj način reguliše rješavanje ovog problema? Znate kako, ja se prva stvar slažem se potpunosti. Znači, i ono što sam prethodno rekao, nije bilo namjereno da abolira državu, nego da nas zapravo zamisli da mi jesmo država. To jeste da zapravo mi kao veću i bitniju temu možda istaknemo u tom nekom političkom i društvenom životu, istaknemo, znači, želju da za tom populacijom, jer to, nažalost, ona i nije kao nešto što se s vremena na vrijeme se istakne u prvi plan, ali nije nešto što je primarne neke političke... Činjenica, evo, da konkretno u Republici Srpskoj dječji dodatak iznosi nekih 40 maraka. Mislim, šta će neki čovjek bi se tih 40 maraka priuštiti jednom djetetu? Naravno. Pa ne, kao što rekao, znači, to je savršeno tačno. Sad, crkva se, naravno, kad kažemo crkva, i to zavisi od eparhije do eparhije, od parohije do parohije, koliko se trudi, koliko je jaka, koliko je zapravo... Koliko je crkva uključena, evo u Republici Srpskoj, koliko je crkva uključena u ova neka društvena dešavanja, u neka pitanja koje bi se možda mogla svrstati pod ta nekakva politička pitanja, ali eto nisu direktno političke prirode. Pa znate kako, ja sad nekako vrlo, da kažem, u zavisnosti od toga kako ljudi u glavi
postave odnos crkve i države i šta oni očekuju od crkve, a šta od države. A činjenica da je uloga crkve u posljednjih godina nekako aktivnija, da se crkva više uključuje u ta neke društvene dešavanja, da li je posljedica toga neke promjene društvenog sistema ili je nešto drugo u pitanju, ali je činjenica da su se i ljudi iz crkve, da tako kažem, nekako probudili i da malo ipak i utiču na državu, da kritikuju predstavnike vlasti u pojedinim segmentima. Pa znate kako, to je ja nekako imam osjećaj da je zapravo, da smo na početku jednog drugačijeg malo perioda. Znači, 90. godina realno gledano crkva bila samo zadovoljna samom činjenicom da sveštenik više ne mora posle liturgije da ide u policijsku stanicu da daje izjavu komu je bio i zašto. I da ne mora da krije da li je nekoga krstio. I 90-ih, početkom 2000-ih, negdje možda se nismo ni u potpunosti snašli od želje i od nekog zadovoljstva što je ipak drugačije, što neka sloboda došla. Onda 2000-ih možda se krenulo malo, možda je malo još bila te inercije, u tom smislu tog osjećaja nekog zadovoljstva iz 90-ih godina. Ono što treba ljudi naravno da imaju na umu, to je da i biologija, to jest starenje sveštenstva i činjenica da je... Dolaze mlađe generacije koje rade malo drugačije, je li to hoćete da kažete? E sad, opet se vraćamo na ono čuveno srpsko pitanje da li valja stari sveštenik, ne valja novi, nekome se sviđa jedan, nekom drugi, nije bitno, ali ja imam osjećaj da smo na početku jednog novog perioda u tom smislu da nema više samo isključivo tog triumfalizma i zadovoljstva, mada ja moram istaći da Republika Srpska ipak neuporedivo bolje i srećnije društvo prema crkvi nego što je to Srbija. Mislim, ja nekad kažem da je Republika Srpska, to vam je kao Srbija iz 1833. Niste potpuno međunarodno priznati, napala ste, znači, onda, recimo, mnogo ste zavisni od ličnosti, kao što Srbija, mi iz te istorije znamo ko je vodio državu, znači, ipak je ta ličnost koja je tu negdje, kako da kažem, u svim domenima, onda malo i društvo, kao što je ta Srbija bila, Kragujevac praktično i Beograd, malo društvo, tako smo i malo društvo, ali recimo siromašnija je možda u odnosu na tadašnju, recimo, Srbe u Ugarskoj, kao što mi možda ponešto siromašniji od Srbije, ali ima recimo jednu dobru stvar, to je da ima jedan aspekt nacionalne i vjerske, religijske svijesti koji je neupitan i vi ipak ovdje imate jedno društveno okruženje koje je mnogo zrelije, koje je mnogo pristupačnije sprem crkve nego što je to recimo Srbija. Evo primjer pa i ovih državnih praznika. To je pretpostavljam jako važno i za samu crkvu, kada se vjerski praznici, crkveni praznici praznuju kao državni praznici i bivaju neradni dan. Znate kako, to je nama na nekom simboličkom planu bitno da recimo država prepozna prosto da su većina njenih vjerujućih ljudi, većina njenih radnih ljudi su vjerujući i to je nekako najprirodnije, kao što čovjek pitanje recimo vjeronauke koje se kod nas ne postavlja, a recimo nažalost Srbiji znalo da bude problematično. Nama je vrlo bitno to, da zapravo shvatimo, a to se u Republici Srpskoj često shvaća. Inače, vratio bi se malo i na ovo pitanje odnosa prema malo kritičnijeg odnosa. Prema državi. Da, ali samo da kažem ovo, vidite, pitanje recimo vjeronauke ili praznika, to nije samo stvar nekog odnosa ličnog, jednog episkopa i nekog predsjednika ili premijera ili bilo koga drugog. To je nešto šta ja želim za moje dijete. U Americi bi rekli ovako, ja kao poreski obveznik imam pravo da mom djetetu, da kažem moje dijete će učiti vjeronauku. A vrlo bitno je da shvatimo da vjeronauka, kažu kod nas često, ma to vam je kao likovno i muzičko. To je vrlo dobra metafora. Tačno. Kao što dijete, ma koliko da muzikalno treba da ima sluh. Ali je činjenica i da djeca jako vole vjeronauku. Ne, naravno da vole. Znači, i treba da vole. I vole, jer to je stvar obrazovanja. Kao što niste obrazovani ako ne znate tablicu množenja, ako ne znate svoju azbuku ili neko drugo pismo, danas više niste obrazovani ako ne znate jedan strani jezik, ako ne znate računare. Znači, u tablicu množenja, u neku osnovnu životni neki osnovni identitet je nešto što vam daje crkva. Znači, koji jesmo, šta jesmo, čime smo mi postali. Pazite, milioni varvara su prošli kroz Balkan, ne ostavivši nikakvog traga. I Srbi bi bili jedni od tih takvih varvara da nisu tada dobrovoljno, to je vrlo bitno za nas, prišli hrišćanstvu i formirali se kao narod. Ma šta ljudi govorili, često kažu, ma joj, slava je starija od crkve, možda, ko zna kakvi su običaji stariji od čega, ali nas kao narod formirala crkva. Je li starija koka ili jaja, ono vječno pitanje? Najbitnije je da je nas slavu je osmislila i nama ono šta jesmo, ko jesmo je dala crkva.
Kad na jednoj slavi, kad jedan stariji čovjek kaže 318 bogonosnih otaca koji u Nikeji sabraše i Arija bezumno go sudiše, to je meni ushićenje, zato što vi na Bogoslovskom fakultetu raspravljate o tome, recimo o saboru u Nikeji i Carigradu raspravljate iz 4-5 predmeta, ali da je on sačuvao to je vrlo bitno. A samo da se malo kratko vratim, ja mislim da smo na jednom periodu kada crkva će biti aktivnija, ako treba iz te malo kritičnijim malo tonom, malo će se i ona osjetiti, da kažem, već stabilnom i neugroženom, ali moram reći još jednu vrlo bitnu stvar. Šta je bitno za crkvu za razliku od političkih partija? Crkva neće kritikovati radi kritike, ni radi da bi ona došla na vlast, jer njoj to ne treba. Crkva će kritikovati i napomenuti šta jeste ljudska dužnost da bi bilo bolje. I svako onaj, bez obzira da li on sad na vlasti ili opoziciji, da li se on zove ovako ili onako, da li on pripada političkoj stranci jednoj ili drugoj, ove provenijencije, svako ko ponudi crkvi kao partneru neku mogućnost da nečemu pomognemo, da napravimo gimnaziju, što znam da je u planu, da napravimo vrtić, da napravimo javnu kuhinju tamo gdje je to neophodno. Crkva, ne znam ikada da se desilo da je jedan vjerski konkretno pravoslavni episkop ili parohijski sveštenik rekao ne, ja to ne želim zato što si ti odatle. E sad, naravno, kako budu mlađi ljudi dolazili, u tom smislu i taj možda kritički potencijal će se povećavati, ali nikad ga ne treba pogrešno shvatati. Vladika Grigorije, ako ste obratili pažnju na onaj intervju, dvije fantastične misli rekao i obje su na fonu onoga o čemu smo pričali. Jedna je ona o vrtićima i hramovima, to se nekako pogrešno interpretiralo, uopšte čovjek nije rekao da je dosta hramova, nego je rekao da hajde da ljudi radimo vrtiće, da napunimo te hramove. Ne treba sad graditi crkvu, naravno da treba, ali hajde da uradimo i nešto da te crkve budu pune. I druga vrlo bitna stvar, meni je tako zapela zato što krećem se malo po lokalu i na Palama i u Foči i tako, pa znam šta je tačno htio da kaže. On je rekao jednu stvar koja je nažalost tačna, to je da je naše političare karakteristično, ne samo da oni međusobno imaju neku omrazu, nego da oni žele i vas da uvuku da i vi mrzite one druge. To niko ne očekuje od crkve. To nije od sveštenika, ni jednog, ni đakona, ni sveštenika, ni od jednog episkopa da se on sad stavlja, da kažem, na tom političkom fonu u nekoj dnevno-političkoj lokalnoj borbi. To crkva nikada ne može da radi. Crkva će sarađivati i uvijek sarađuje sa svakim ko ponudi neki plan. Nekada vidim da ljudima malo, kad je crkva ekonomski, da kažem, aktivnija, onda ona nekako postane, jer ljudi kažu, pa vidiš, ekonomski se, što se ona poslovno angažuje, a neko kaže, ma trebalo bi još više poslovno da se angažuje, jedino se ona može izvući ta propala preduzeća. Crkva ne može otvoriti Famos. Znači, i ne može uvijek svugdje uletiti, da ona nekako interveniše. Ali tamo gdje to pokuša, gdje uradi, mislim da je zavrijeđen jednu vrstu povjerenja i ima i uspješnih i dobrih iskustava. Sad, i narod i crkva, svi ćemo zajedno učiti. Mi kad kažemo crkva, nekako mislimo zapravo uopšteno na Srpsku pravoslavnu crkvu, na nešto u što ljudi vjeruju. Međutim, u većini slučajeva građani, evo pa i naši gledalci, vjerovatno veliki broj naših gledalaca, crkvu poistovjećuje sa svojim lokalnim sveštenstvom. I kad kažemo crkva, na Palama će odmah pomisliti na jereja ovog, na jereja onog i tako u svakom mjestu i u svakoj drugoj lokalnoj zajednici. Sad ću, moram da vam postavim jedno, ovako možda pretpostavljati vjerovatno šta ću da vas pitam. Postoje li u našem sveštenstvu, postoje li ljudi koji na neki način svojim ponašanjem možda pomalo i urušavaju ugled crkve? Pa znate kako, to, mislim, možete vi postaviti to pitanje što da ne, jer mogu i ja da se nađem tu pod metom kritika, svi smo mi ljudi, znači narod nekad očekuje sveštenika da bude neki, ne znam, etički ili turbijski supermen. Skoro pa potpuno bezgrešan, da. Ali to nije realno. Znate kako, moje neko iskustvo da narodu nije, uglavnom tamo gdje nastane neka vrsta problema, uglavnom nastane sa tim problemom autentičnosti. Zapravo, narod je, da kažem tako, spreman da ima povjerenje prema svešteniku dokle god se između onoga što on priča, radi, čini, ponaša, se ne vidi neku enormnu razliku. Imate vi sveštenika koji su, evo, otac Voja Čarkić, evo, njega ja volim da pomenem, znači, koji je totalno nekonvencionalan. Ali rijetko ko će njemu to nešto nekom smislu zamjeriti zato što je on prosto to. Znači, i to je možda najveći, ali to je za svakog hrišćanina, nije samo za sveštenika.
Zapravo Hristos imao najveći, da kažem, sukob sa tim licemjerima i farisejima, sa tim ljudima koji su željeli da imaju jednu društvenu fasadu za društvo, Ljudi ne vole da vide sveštenika koji vozi neku najnoviju marku automobila koji košta 65.000 maraka, nosi pečoti cipele, recimo, evo sad mi je to trenutno palo na pamet bez namjere da ovo se zaista ne odnosi ni tako konkretno. To su neke stvari koje naši ljudi nekako ne mogu baš da prihvate i da podrže. Pa znate kako, mislim, tu negdje ima, da kažemo, jedan dio te narodne reakcije razumljiv u smislu znamo gdje živimo i kakav je... Crkva nas uči skromnosti. Da, naravno, i kakav je, znači, životni standard naš i znamo, znači, ipak realno sveštenik je neko ko pripada tom narodu i, znači, s te strane sigurno da jedna vrsta, ne znam, takvog ponašanja da povećava distancu između čovjeka koji tu dođe sa povjerenjem i sveštenika koji bi ipak trebalo da bude isto što i on, zapravo čovjek posvećen Bogu i posvećen tom narodu, ali znači i čak sa nekom većom odgovornošću. Mi kad se molimo na liturgiji, mi kažemo da molimo Boga za grijehe naše i za neznanja narodna, negdje je to. A s druge strane, meni se čini da recimo čak i kad su te stvari u pitanju, to je pitanje materijalnog dobrobiti sveštenstva, mada tu ima raznoraznih i nekako čini mi se da se često i stvori, da kažemo, opšta slika o sveštenicima na osnovu jednog, dva primjera koji su možda najevidentniji, a stvarno vjerujte i kod nas u eparhiji, samo da uzmete sveštenike iz federacije. Znači da uzmete ljude koji imaju pola srednje Bosne kao svoju parohiju na kome žive 30-40 ljudi ili porodica koji stvarno da nemaju neku pomoć iz eparhije, ne znamo kako bismo ih preživjeli, ne znam kako bi preživjeli, kako bismo znači uopšte funkcionisali kao crkva tamo. Ali, znači ono što hoću da kažem, čini mi se čak i te kad su stvari u pitanju, da opet narod ima samo zapravo to mjerilo autentičnosti, da neko ko je spreman puno da da, u smislu da se puno angažuje, da puno obezbijedi narodu, da mu se nađe pri ruci, narod nije toliko sklon ni da posmatra bilo kakvu vrstu materijalnog ili ne znam nekog drugog. Najveći problem nastane kad zapravo ljudi dožive crkvu kao neku vrstu zanatskog centra gdje sad oni treba nešto da čine, a da zapravo to im obezbeđuje samo materijalnu egzistenciju. To nekako jeste problem, duhovni izazov za sve nas, ali kako da kažem, nije nešto novo i duhovno ipak naš narod čini mi se da realno ipak jeste pomalo sazrijeva u tom smislu da može da negdje razluči žito od kukolja i da vidi šta je zapravo crkva, šta prolazni njeni predstavnici koji svi ostali skloni. Povećan je drastično broj vjernika u odnosu na te neke recimo 80. godine prošlog vijeka. Da li je posljedica toga ovaj nesrećni protekli rat koji smo imali? Da li možda činjenica da je upravo i u škole uvedena vjeronauka, pa se djeca nekako od najranijeg djetinjstva uče vjeri i religiji. Da li zaista svi ti ljudi koji dolaze u crkvu, da li svi ti ljudi koji prisustvuju liturgiji, koji se obraćaju sveštenim licima, ljudi sa kojima vi dolazite u kontakt, da li su to zaista istinski vjerujući ljudi? Ili ima i onih koji su na neki način sve to, pa i to, u neku ruku shvatili kao neku vrstu pomodarstva. Svi poste, pa ću i ja da postim, pa ne znam, eto tako. Sad je to tako nekako skoro pa moderno postalo. Pa, znate kako, sad šta ja znam što tiče modernosti, meni se malo čini da je čak tu negdje da smo i da je taj vrhunac modernosti, da je već negdje splasno. To jest da recimo kao možda početkom 90-ih i toku rata neposredno, možda je tu negdje najizraženija bila zapravo ta neka mobilizacija oko crkve i želja da se bude tu po svaku cijenu. Čini mi se da to jenjava, mnogo je u odnosu na 80. enormna razlika, ali u odnosu na 90. čini mi se nije baš tako izražena. Što se tiče pitanja toga, to je često pitanje i često čujemo jednu vrlo problematičan stav. Meni je on, mislim, ne mogu da ga podržim zato što je potpuno suprotan onoga što hrišćanstvo zapravo uči. Taj stav, recimo, kaže, to često čujem kao sveštenik, evo, ja sad neću, recimo, da idem u crkvu, zato što sam ja išao 80-ih, ispada su išli 80-ih godina, pa sad kad su ovi bivši komunisti došli, sad ja neću inati. Pazite, u najranije hrišćanstvo,
prva 3 vijeka, kad se za hrišćanstvo znači, išlo na sud, na mučenje i na moguću smrt. Ljudi su vjerovali. Ljudi su vjerovali, ali druga stvar je vrlo bitna. Ljudi su prihvatali ljude, znači, koji su dolazili u crkvu. To znači, šta su bili bivši komunisti? To nije ništa sprem toga šta su bili bivši... Ja ne mogu uopšte evo ni danas da se pomirim s tom činjenicom kad ljudi kažu nisam smio tada da slavim jer mi nisu dali. Nekomu nije dao, nekomu je branio. Pa ja nešto iz porodične moje nekih sjećanja iz 80-ih godina već, nešto mi se čini da ipak se kod koga, onaj ko je htio da je obilježavao... Ko je htio da slavi da je mogao na ovaj ili onaj način to svakako da obilježi. I da ipak u tom smislu možda to nije baš toliko represivno bilo da ni u koju... Kao što to sada zapravo ljudi predstavljaju. Evo o čemu ste vi govorili, ja sam 80-ih pa neću sada. Da, ali vrlo bitno. Pazite, u najranijoj crkvi su ljude koji su dolazili iz neuporedivo gore situacije. To su bili idolopoklonici, znači pagani, klasični. Zatim je bilo povezano 1000 stvari, nešto malte ne kao današnji satanizam. Znači, žrtvovanje idolima. Ljudi iz toga se preobrate pa postanu hrišćani i crkva ih prihvati sa nekim, to je kad kažem crkva, ljudi koji dolaze u crkvu, prihvate srećni. Znači, mi bi trebalo da smo srećni, pa u redu, čak i ako su to bivši, ne znam, članovi partije ili generalni sekretari, ako se stvarno u njima nešto desilo, pa mi bi trebalo da smo srećni. Sad postoje to pitanje, ko je vjernik? To je vrlo teško pitanje. I na neki način vjernik i nije dijagnoza, to je neko dinamično stanje. Svi ljudi koji dođu u crkvu imaju pravo da dođu u crkvu i došli su iz neke svoje potrebe. Čak nekada ljudi dođu iz potpunosti pogrešnih razloga, pa ostanu tu, a neki dođu vrlo jako dinamično i nekako se zadovolje za 1-2 dana, to je bio njihov crkveni život i posle toga padnu u neku apatiju, negdje imaju znači neki problem. Nije nama da osuđujemo, na nama je da svakom čovjeku pružimo sve. Kad kažem nama ne mislim samo na sveštenstvo, nego na ljude u crkvi. Također, znači ako dolazimo u crkvu, ako se skupljamo negdje i vidimo da ljudi dolaze, hajde da ne prolaze pored nas. Znači, hajde da ne bude kao u Njemačkoj i Švedskoj da dođemo samo tu kao neke monade, kao neke individue, kao neki pojedinci koji su došli da namire neku duhovnu potrebu, nego hajde da i mi nešto učinimo i vidjet ćete... I u crkvi nema mjesta za pitanje gdje si bio dosad. Naravno. Dakle, nikad nije kasno da neko dođe... Nikad nije kasno. Pa ima ona pjesma čuvena koja nije napamet napravljena, ona 12 razbojnika, ona ruska prelipa pjesma, gdje je zapravo razbojnik, čovjek koji je ubio ko zna koliko ljudi, počinio Bog zna šta. To je i na kraju krajeva razbojnik na krstu je isto tako razbojnik, znači ne čak ni neki lopovčić, nego razbojnik, znači neko ko je... I on se pokajao, rekao, pomeni me Gospode u carstvu svome, znači pokajanje je neviđena sila i mi ne možemo nikada znati. Ja sam često mi se dešavalo da čak, da tako kažem, i ovlaš pokloni malo pažnje nekome za koga mislim da je površan čovjek i sudeći ovako mislio bi da on površno dolazi tu. I kad se ljudi otvore, često baš kao to jaje i kao ta školjka, vidite da to nije tako. Zato mislim da zapravo nikad ne treba suditi. Često mi se dešavalo suprotno, da ljude koji sam mislio da su čvrsti ko stijena, da kad malo sa njima ovako, vi vidite da su unutra meki i da u njima još nije se nešto formiralo, nešto jako, nego izgled vara. Ali na nama je da damo sve od sebe. Zapravo, Bog nas neće pitati za druge. U smislu, neće mene pitati što je onaj onakav. Pitat će me samo za mene i što ja nešto nisam učinio da taj neko bude bolji. A mi vrlo često volimo da vodimo računa da nemamo svoju savjest, nego da i naša savjest bude posvećena drugima. A ne, zapravo nama je savjest data da ispravljamo sebe da bi bili bolji drugima. Bolji prema drugima, da. Izabrani ste nedavno za dekana Bogoslovskog fakulteta i vi ste zapravo prvi dekan koji je na tu funkciju stupio, a koji je svoje kompletno teološko obrazovanje stekao upravo na tom fakultetu, je li tako? I vjerovatno ste najmlađi dekan u istoriji. Sad ne znam to, najmlađi to sad nisam siguran koliko sad. To je prosto tako, na to kad sam rođen tu nisam mogao da utičem, pa sad ne mogu ni da se hvalim, ni da se stidim toga. Da, što tiče izbora, pa mada kod nas je malo procedura malo drugačija, zato što poslije nastavno-naučnog vijeća imamo i upravni odbor, pa onda imamo također rektorat univerziteta, daje svoju saglasnost, rektor. Ko zapravo direktno utiče na izbor dekana Bogoslovskog fakulteta? Da li Srpska pravoslavna crkva ili univerzitet? Pa, znate kako, znači to je, kao što rekoh, proces.
Što se tiče znači, samog izbora, to jest izbornog vijeća za izbor dekana, njega sačinjavaju nastavnici plus predstavnici studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Znači, ja sam izabran od strane kolega i, kad kažem kolega, znači profesora, saradnika, studenta Bogoslovskog fakulteta i s tim što je, s obzirom da je Pravoslavni bogoslovski fakultet, da kažem, ujedno i akademska institucija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, to je Republike Srpske, a i afiliran je, on je ustanova, visokoškolska ustanova Srpske pravoslavne crkve. Znači, na kraju saglasnost naravno daju i rektor i sinod. Naravno, da nešto ne prejudiciram, ali to je obično, kad nastavno-naučno vijeće izabere, to ipak kolektiv koji, da kažem, bira. Kako inače funkcioniše Bogoslovski fakultet u tom nekom odnosu između Srpske pravoslavne crkve i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer ste na neki način podređeni jednima i drugima? Pa jesmo, ali kao što rekoh, u Republici Srpskoj je sreća da smo mi nekako imamo, za razliku, nažalost, moram da kažem, od Beogradskog Bogoslovskog fakulteta i Beogradskog univerziteta, koji je u zadnjih možda godinu dana ili malo jače promijenio, da kažem, odnos prema Bogoslovskom fakultetu, pa ga je prihvatio ovako prilično jako, ali mi nikad nismo imali. Mi za 20 godina, evo ove godine, na pokrov Presvete Bogorodice će biti tačno 20 godina od kako su tada profesor Voja Maksimović, episkop Atanasije Jeftić, koji je bio prvi, kako se tada zvalo, rektor, to je dekan fakulteta, također i današnji rektor Novaković tad bio, znači, dekan i kasnije prorektor. Znači, ti ljudi su tada, prije 20 godina, osnovali Bogoslovski fakultet i zapravo su ga osnovali tada Narodna skupština Republike Srpske i Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je zapravo htio Duhovnu akademiju da osnovi već u Sarajevu 90-ih, ali naravno iz rata to nije bilo moguće i to se uradilo u Foči. I mi imamo dobar, odličan odnos. Znači, mi stvarno nemamo nikakvu vrstu problema. Nama finansiranje uglavnom ide iz budžetskih sredstava Republike Srpske, kao i svi budžetski potrošači. Znači, mogli bi imali bi šta da kažemo i šta da tražimo, ali sa druge strane smo stvarno zadovoljni u smislu da nikad nismo imali neki problem funkcionisanja, nikad nikom nismo ostali ništa dužni. Kolektiv ipak dobro funkcioniše. Imamo odličan odnos sa univerzitetom, vi vjerojatno znate, ja sam čak bio i prorektor prije ovoga na univerzitetu, što je recimo... I tada ste bili najmlađi prorektor. Pa dobro, to sad... Imali ste nepunih 30 godina. I tad nisam mogao da utičem na to, ali meni je bilo to vrlo bitno. Znači, ajde sa jedne strane čovjek se mlad angažuje tako u univerzitetskom životu i želji da taj univerzitet krene, jer mi se stvarno osjećamo kao dio univerziteta, nama to nije ništa sporno. A ovaj univerzitet i Republika Srpska, to je jedna, ipak realno gledano, da kažem iz te perspektive, udobna sredina za akademski život jednog mladog čovjeka. Naravno, nije ona udobna u smislu životnog standarda, u tome kakvi su kreveti u domovima, nego udobna u smislu da, kao što rekoh, niko vas ne osporava zato što ste Bogoslovski fakultet. Niko ne postavlja pitanja da li je bogoslovlje nauka, otkuda ovi popovi ovdje, šta ima religija da radi na univerzitetu. Vi se ipak osjećate prijatno i to mnogo znači. I recimo, kao što rekoh, to sad lično bude pa prođe, bude i ovaj taj dekanski mandat, ako Bog da, proći će i to, ali je vrlo bitno, to je meni bitno na metaforičkom planu, kao sa strane da gledam. Recimo, to za prorektora je meni bilo bitno što pokazuje da imate jednu sredinu koja je spremna jednog sveštenika i profesora Bogoslovskog fakulteta da prihvati kao nekoga. Vi ste zapravo bili i prvi prorektor koji je... Da, prvi recimo u istoriji nekoj, da kažemo, u smislu odnosa Srpske crkve i srpskih država. Beogradski Bogoslovski fakultet imao 20 godina postojanja prije Drugog svjetskog rata, on je 1920. je praktično napravljen, pa i to doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije se to nije desilo. To mi je znači. I ovo za kod nas na fakultetu, meni je najdraže, meni je drago zapravo u tom smislu, lično, mi je drago što vidim da kolege iz kolektiva imaju neki neku želju da pomognu i svi su nekako zadovoljni što je neko tu, da kažemo, tu u fizičkom smislu, sa stanom, sa porodicom koja odrasta, sa djecom koja idu po parku, tamo igramo lopte i pravimo nereda. Znači da su kolege koji isto to dođu sa djecom pa se dobacujemo i galame tamo zajednički. Da je neko od nas postao tu. Sad, kao što rekoh, to je neka budućnost. Mi smo mlada institucija. 20 godina, to je neko osnovno sazrijevanje. Kad odete u Njemačku pa vidite fakultete teološke koji su 400, 500, 600 godina. Po više stotina godina, da. Pa znate kad kažu recimo u Tübingenu da je to katedra.
Kod nas ne katedra u nekom teorijskom smislu, to je bukvalno 100 recimo na kome su predavali da nije bitno Hegel ili von Harnack ili neko drugi. Oni kad su se međusobno bombardovali na zapadu bili su nježniji nego prema nama. Mi fizički svaki 20 godina biblioteku počinjemo. Kad je mitropolit počeo 1994. pravio, nije imao ništa. On nije ni mogao tada ni biblioteku, malte ne, crkvenih opština sarajevskih da prenese, pa da mu to bude biblioteka, morala se od nečega. I nama samo treba ono što je Stolpin rekao Nikolaju II. Dajte mi 40 godina mira i nećete prepoznati tada Rusku imperiju. Nažalost, nije imao, tada imao revoluciju. Dajte nam 40-50 godina mira i vidjet ćete da mi možemo da napravimo nešto i da budemo negdje. Mi smo žrtvovana generacija, mi smo tu da se to uspostavi. A neke buduće generacije će doći, ja se nadam, to je moja molitva i želja, i napraviti nešto tu i zapravo početi ne iz minusa i ne iz nule, nego iz nekog plusa i moći nešto da kažu u svijetu i da napravi. Ja, kad sam se pripremala za ovu emisiju, vidjela sam recimo jedan podatak. Darko Đogo govori engleski, njemački, ruski, novogrčki, rumunski i ukrajinski jezike, služi se starogrčkim i latinskim jezikom. Mnogo toga ste postigli. Kada ste shvatili da su teološko obrazovanje i duhovnost ono čemu zapravo želite da posvetite svoj život? Pa znate kako, ja sam kao dijete zapravo počeo da idem u crkvu negdje, znači sa majkom, sa nekih 6-7 godina, tad nekad u Sabornu crkvu u Sarajevu, nekad u Staru, nekad u moju Preobržensku. Onda ovdje kad smo izašli na Pale, ljudi koji su ovdje na Palma i znaju, mi smo nekako odvijek bili malo upućeni, tako kažem, na crkvu. Poslije te tragične smrti oca smo možda poslali još malo i više ovako, ne znam. Što tiče obrazovanja, to je nekako odvijek bila moja želja. S tim što, interesantno je, kad sam bio 8. razred, ja sam tada želio već srednju bogoslovsku školu i majka je rekla kao ostani još 4 godine, završi gimnaziju i stvarno sam je zahvala na tom savjetu, jer Paljanska gimnazija je tadašnja, ja sam 1998. upisao, 2002. završio, mi je dala stvarno neke radne navike i obrazovanje. Ne kažem da neka druga škola ne bi, to ostavljam po strani šta bi bilo kad bi bilo, ali znam sigurno da sam zahvalan svojim profesorima i u Kažu da ste i tada bili jedan od najboljih učenika u gimnaziji. Pa ne znam, to sad na profesorima da kažu. Ja znam da mi je ta gimnazija mnogo pomogla. Da kasnije spremiti ispit iz bilo čega, poslije spremanja kontrolnog kod stolice iz matematike ili profesorice iz engleskog ili profesorice Milene koja je bila razrednik, koja je bila divan razrednik, koja nas učila i pedagogiji. Znači, to je vrlo važno da naučite i da vidite od svojih profesora gimnazijskih, ne samo da vas nauče znanjima, to pročitati naučite, ali da naučite mnogo šta, pa i profesorica Granzova i mnogi drugi, sada ih ne idem, da ih ne redam sve poimenice, svi đaci koji su prošli kod njih znaju koliko im zapravo dugujemo. Naravno, što šta uz Bogoslovskom fakultetu, što šta je nešto se naučilo. Profesorica Malbašić ruski, njoj isto duguje mnogo, pokojni profesor latinskog jezika. Ali otkuda ukrajinski i rumunski? Sve ovo nekako i mogu da shvatim, ali ukrajinski i rumunski? Pa, znate kako, svaki jezik koji ja nekako sam htio da naučim ima neku svoju, da kažem, priču zašto. Sad, na engleski smo učili u osnovnoj školi ovdje, ruski smo dobili kao pod B i latinski, naravno smo imali to i meni su jezici nekako odvijek bili fascinantni. To je kad imate neku vezu s nekom kulturom, to je fantastično. Meni su latinski i ruski, to znaju ljudi koji samo više u školi bili, u gimnaziji bili neka vrsta fascinacije. Jer naravno ruski sam kroz život dosta koristio i koristio mi je na fakultetu i latinski dosta. Također kasnije sam na fakultetu imao staroslovenski, starogrčki, a imao sam i kolege koji su završili u Grčkoj srednju školu, a meni uvijek bilo nekako, kako da kažem, polovičan posao kad učite recimo jedan jezik, pa naučite samo njegovo moderno stanje, recimo novogrčki. Ako već učite starogrčki, hajde nauči novogrčki. Ako učim ruski, hajde znam recimo taj staroslovenski i kasnije njegovu tu rusku redakciju, rusko-slovenski ili crkveno-slovenski, kako mi kažemo. A za rumunski i ukrajinski je vrlo interesantno. Rumunski na jednoj međunarodnoj konferenciji sam bio u Budimpešti i poslije plenarne sesije koja je bila na mađarskom, njemačkom i na rumunskom, se desilo da smo bili izdeljeni male grupe gdje se postavilo pitanje koji ćemo jezik usvojiti kao radnji, jer nismo mogli sve.
I onda smo glasali i recimo, ja sam govorio, mislim, ja sam došao kao sa znanjem njemačkog i predstavio rad na njemačkom, ali se ispostavilo da zapravo niko nije za njemački, nego da malo fali između i mađarskog i rumunskog. Ja sam pridružio glas rumunskom i rekao ja ću slušati na rumunskom, ne znajući to iz neke pravoslavne solidarnosti. Ja sam počeo da slušam i vidio da ja 80% toga razumijem. Zato što to je latinski jezik koji ima nekih 15 do 20% slovenskih riječi, jer crkveno-slovenski, to je slovenski je bio liturgijski jezik Rumuna sve do negde 17. početka 18. vijeka, a i u kontaktu i u svim nekim odnosima oni su zadržali dosta slovenskog vokabulara, recimo kad svim porodični međusobni odnosi su slovenski. Rumuni kažu draga moja, prijatelj, nevasta je, kod nas u Hercegovini nevjesta, žena dugo, sokra je svekrva, jeli. Ja sam vidio da to razumijem i kasnije sam uzeo prosto da to čitam, da učim i stvarno me fascinirala ta kultura, muzika je vrlo bliska nama, kultura je vrlo bliska nama zapravo i ta jezička barijera nije zapravo tako jaka kao što se čini. I taj mi jezik i ta kultura, naravno stekao sam mnogo prijatelja, stvarno bliskih i dobrih prijatelja tamo, relativno često odem u Rumuniju. A što se tiče ukrajinskog, u cijeloj ovoj, prva impresija je bila u Kijevu, ista, vrlo interesantna. Jer kad sam prošle godine bio u Kijevu, vidio sam da zapravo, kad su govorili ljudi međusobno na ukrajinskom, da ja ono što ne znam ukrajinskom, što ne znam iz ruskog, znam iz srpskog. A ono što ne znam iz srpskog, znam iz ruskog. I vidio sam da zapravo osim toga što je jezik ikavski u nekom našem odnosu, jat je prešlo u i, vidio sam da zapravo taj jezik razumijem i onda u cijeloj ovoj krizi stvarno sam htio da vidim šta taj narod jadni tamo koji prolazi taj rat i nesreće i nevolje, šta je zapravo neka njegova duša, gdje je ta duša. I onda sam počeo sad da kažem, mogu da kažem da sam apsolutno vladam, ali mogu neku solidnu konverzaciju i dosta lako čitam sa ukrajinskog jezika. I mislim da bi u principu Srbi se iznadili koliko im je zapravo ukrajinski blizak uz malo neke vežbe. Vi ste oženjeni, otac ste dvoje djece, vrlo mladi ste zasnovali i porodicu. Pa šta je to čemu vi sada u ovim ovakvim vremenima učite svoju djecu i koliko uopšte bitno u svemu ovome sačuvati instituciju braka? Pa vrlo je bitno. Vrlo je bitno s tim što ako budemo čuvali brak kao instituciju, nikad ga sačuvati nećemo. Najbitnije je zapravo da shvatimo da ne gubimo vrijeme. Meni kažu ljudi kao mlad nešto postigo, ja iskreno ne vjerujem da sam bilo šta mlad nešto postigo. U stvari, ja nemam neki odnos prema vremenu. Ja nekako kroz čitav život nisam nastao da nešto gubim vrijeme. Nekako nisam imao nikakve mistifikacije. Nikad se niste osjećali mladim? Pa nikad nisam imao neke mistifikacije. Ljudi kažu, evo fakultet, pa sad treba ga studirati, ne znam, 6 godina, ajde da izgubimo malo vremena, da obnovimo koju godinu. Ja to nisam imao osjećaj. Po magistarski tada, po starom programu, nije to bio master, ja sam prosto položio ispite, sjeo, napisao rad. Ista stvar za doktorat, za porodicu. Ja nisam, čini mi se da mi mnogo vremena kao nacija gubimo iz nekog egoizma, iz neke želje da ono što je Avgustin rekao u ispovijestima... Čekajući neko vrijeme za nešto, Bože, učini me savršenim, samo ne sada. Znači, Avgustin je to prije 1700 godina htio da se, kako bi danas rekli, da se malo provede, pa će nekad biti bolje. A nama obično to, kad hoćemo da nam bude bolje, onda je obično kasno da nam bude bolje. Uvijek čekamo neko vrijeme za nešto, zapravo ni za što ne postoji određeno vrijeme kad treba da se desi. Znači, tu nema nikakvih mistifikacija, ni u braku, ni u ljubavi, ni u čemu. Ako imate nekog koga volite i za koga osjećate da ćete čitav život sa tim nekim provesti, da ćete biti lijepo, da ste se prepoznali sa tim nekim. Ja ne vidim nikakav sad problem, pa evo znaju ljudi, znači i moja supruga, mi smo nekako skromni, ipak negdje skromni, ljudi skromnih nekih materijalnih i ostalih mogućnosti. Ali nismo nikad nastavili da nešto sad gubimo vrijeme iščekujući da će nešto nekad biti drugčije i bolje. Ja znam, naravno, da kažem da nije sjajno i bajno, ali ajde ono što je do nas da uradimo, da od nečega skromnog i finog počnemo. Na kraju krajeva mi zaboravljamo da se vratimo samo 50 ili 100 godina unazad. Tada su naši djedovi, prađedovi, prabake, oni su počinjali, mnogi od njih čak mnogo i skromnije. Ne samo u materijalnom smislu, imalo se možda, ne znam, i livada i ovoga i onoga, ali nije bilo, znači, te materijalne zbrinutosti, niste imali tekuću vodu, niste imali 1000 stvari koje su nama ipak danas realno dostupne. Samo što mi postavimo neke
uzuse koji su ovako previše, da kažem, zahtjevni, pa hoćemo ovaj mobilni telefon, pa hoćemo onaj, pa nećemo da se oženimo sa golfom dvojkom, nego ćemo nešto. Znači, nema tu neke formule. Formula je jedina da ne pustimo da vrijeme i život prođu pored nas. Ja nekako sam uvijek nastao da ne pustim, da prosto kad je to tu, zašto sad nešto mistifikovati i tražiti? Kad imate, nema ništa ljepše od djece, recimo. To ne može niko da mi ubijedi da sad nešto, da je neko izmislio bilo šta drugo. Sad, hvala Bogu, možemo nešto da im priuštimo i tako. Možemo da im priuštimo prije svega neku ljubav. Ima ono što sveti, stvarno je sveti patrijarh Pavle rekao da ima djece koju roditelji, koja su toliko siromašna da roditelji ne mogu ništa drugo da im priušte osim novca. To je tako, znači da mi nekako nađemo više vremena za tu djecu, to je stvarno neophodno u svakom smislu. Ali brak kao brak, mi ga ne treba da ga čuvamo samo kao instituciju. Zapravo, on kao institucija treba da bude društveno jak, zato što ćemo mi kao ljudi biti, živeći bračno, biti zapravo takvi da brak bude jak. Imate vi u Americi onih sredina koje su udaljene od ogromnih gradova, gdje se niko ni dan danas ne razvodi, niti nekome pada na pamet. Ali ljudi su prosto navikli na to da tog momenta kad se uzmu, da je to neki metafizički, vječni čin, da se nešto desilo od sada pa do vječnosti i da šta god da dođe, da će ljudi naći neki zajednički jezik. Možda je tu neki najveći problem u tome što mi sami kad pristupamo braku i vezi smatramo da je to nešto što je dobro da ima možda, ali što na kraju krajeva ako nema ili ako se nešto desi treba poništiti. Hajde da uzmemo malo, to nije bilo uopšte primitivno što su naši pradjedovi i prabave smatrali da jednom kad se praktično vjenčaš da se vjenčao za čitav život. To je zapravo neki postulat te zajednice. Jer ako to tako pristupiš, onda ćeš shvatiti da svaki nesporazum ćeš rješavati samim tim što je to jedino što možda uradiš, da ga riješiš. A mi smo možda ti koji suviše hoćemo da nametnemo volju onome drugom i u tom nametanju volje prođe nam i vrijeme i godine i energija, onda nismo stvarno ni sposobni dok se ubijedimo ko je u pravu, nismo sposobni da živimo neki novi život. Prestanimo da se ubijeđemo ko je u pravu i vidjet ćete da će sve biti mnogo bolje. Ko zapravo sve može da upiše bogoslovski fakultet i šta to uče studenti na bogosloviji? To je nešto ovako što me uvijek interesovalo. Da li tu ima i nekih predmeta koji se uče i na drugim fakultetima, koji nemaju veze direktno samo sa crkvom i sa tim nečim? Da, pa znači bogoslovski fakultet mogu da upišu svi svršeni srednjoškolci, naravno koji imaju 4-godišnju srednju školu, poželjen ipak da su ljudi iz vjerujuće porodice i trebalo bi da imaju neko iskreno interesovanje za to. Procedura je utoliko specifična što da biste se upisali na bogoslovski fakultet morate da imate i blagoslov episkopa. On se dobije tako što kad već negdje odlučite da ćete upisati bogoslovski fakultet, odete kod vašeg parohijskog sveštenika i on onda napiše jedno pismo vladici koje je pismo preporuke za buduće kandidate ili kandidatkinju i onda vladika obično da blagoslov i sa tim papirom i sa nekim znanjem, da kažem, iz vjeronauke, dođete kod nas, imate jedan prijemni ispit koji nije odveć težak, koji otprilike podrazumijeva da li stvarno ste iz neke hrišćanske porodice gdje su elementarna znanja o hrišćanstvu poznata. Na Bogoslovskom fakultetu trenutno imamo 3 studijska programa, s tim što će ovaj studijski program crkvena umjetnost i slikarstvo, on je mješoviti studijski program gdje imaju predmeti iz teologije i predmeti sa likovne akademije u Trebinju, tako da će taj studijski program nekako akademski, da kažem, polako da preuzima likovna akademija u Trebinju. Naravno, bogoslovski predmeti će ostati, taj ikonopisački i konzervatorsko ikonopisački dio, ali, znači, mimo tog programa koji odvija se u Doboju, imamo 2 programa u Foči. Jedan je takozvani opšti studij teologije, koji, znači, pored jezika, recimo staroslovenskog, starogrčkog, tog crkveno-slovenskog ili rusko-slovenskog, imate jedan strani jezik, onda imate obično znanja koja su povezana sa određenim crkvenim problematikom. Imate, recimo, nemate sociologiju, ali imate, recimo, hrišćansku antropologiju sa hrišćanskom sociologijom. Nemate psihologiju per se, ali imate zapravo opet, znači, ovu pedagošku grupu predmeta
koja vas osposobljavaju da predajete vjeronauku sa, naravno, psihologijom. Imamo također ovaj pastirski smjer koji je trenutno trogodišnji, ali ako Bog da, u procesu krenuli smo sa time da od tog trogodišnjeg smjera napravimo četverogodišnji i da zapravo imamo jedan smjer koji će biti namijenjen isključivo školovanju, specijalizovanom školovanju vjeroučitelja i budućih sveštenika koji nemaju namjeru da tako kažem upisuju master, doktorske i da se dalje usavršavaju. Poslije tog četverogodišnjeg smjera vi biste trebali da imate praktična bogoslužbena i pedagoška znanja, da praktično možete odmah da idete na postavljenje bez znači nekog, i ovaj opšti smjer ima to, ali on ima još dosta predmeta koji su teorijskog tipa, dok ovaj bi bio sužen taj dio teorijski i sad je sužen na trogodišnjem, ali napravit ćemo da ta diploma bude zapravo četverogodišnja, jer znate i sami, to nije stvar samo kod nas, postoji čitav taj problem sa tome da naš narod prosto nije navikao da ima trogodišnji fakultet. I onda zapravo, s obzirom da su vladiki, uglavnom episkopi, nisu da tako kažem prepoznali, nije im bilo baš jasno da li je to viša škola, da li je to fakultet, onda ćemo zapravo napraviti četverogodišnji smjer takav da bude i on ravnopravan, ali će profilno biti različito od opšteg smjera. U svakom slučaju, ako nekog interesuje bogoslovski fakultet, ja sam ga upisao, nikad se nisam pokajao, zato što pored izučavanja teologije daje tako jedan širok dijapazon, rijetko gdje da zapravo danas, rijetko koji fakultet da zahtjeva i da daje tako mnogo opšte kulture kao što je to bogoslovski fakultet. S tim što, poslije bogoslovskog fakulteta, to je ogromna razlika, to je nešto što se promijenilo odnosno zadnjih 30 godina. Dosta studenata dolazi sa jednim shvatanjem da je teološki fakultet, bogoslovski fakultet, je to kao vojna akademija. Da, uđete u jedan sistem, taj sistem je represivan, ali poslije toga imate obezbeđeno materijalno, stan, poziciju to. Bogoslovski fakultet nije to. Znači, to je akademska institucija koja se bavi proučavanjem teologije, izučavanjem teologije kao nauke, nije manastir i nije, znači, vojna akademija. To je fakultet na kojem se izučava teologija. Kad upišete bogoslovski fakultet, otvara vam se mnogo šta, ali vam ništa nije unaprijed obećano. Nikakva vrsta materijalne sigurnosti, nikakva vrsta pozicije, nikakva vrsta ulaska u neki represivni, ali sigurni sistem, to više odavno ne funkcioniše tako. Tako da pozivam svakoga koga interesuje ko je, šta je. Najprije ljude koje mene su interesovala ta vječita pitanja. Stvarno, zašto čovjek ovdje? Otkuda mi postojimo? Zašto postojimo? Pa da li je ovaj život taj isječak neki? Da li je to nešto što ima smisla? Da li zapravo vjera u Boga? Na koji način vjerujemo u Boga? Ko je taj Bog? Ako imate tu vrstu interesovanja, ako mislite da je to nešto što vrijedi studirati i što vrijedi imati život zasnovan na tome, svako neka nam dođe, to je jedna lijepa sredina sa dobrim i finim odnosima među studentima i dobrim i finim studentima, ima izuzetaka svugdje, ali stvarno ja sam tako, stvarno sam prezadovoljan studentima, znači ja moram reći, ima ih raznih profila, raznih socijalnih karti, ali nekako generalno glavno stvori se već neki osjećaj pripadanja, ljudi shvataju da tu pripadaju. I to je mnogo lijepo, kad odete na fakultet, kad vam se mili, kad ne idete odmah poslije časa, nego ostanete tu malo da vidite te ljude i vidite da to njima nešto znači, to je nešto ipak posebno. Razgovarali bismo mi još, ali vrijeme predviđeno za ovu emisiju isteklo je. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo pričati večeras sa vama i jako mi je brzo prošlo, evo sat pa možda i malo više vremena. Hvala vam najljepše za učešće u emisiji. Hvala vama najljepše na pozivu i ne samo u moje ime, u ime i svih sveštenika i svih studenta Bogoslovskog fakulteta i odmah da pozovem i vašu televiziju i ostali 12. maja po novom kalendaru Sveti Vasilije Ostroški mi slavimo i ne samo, naravno, vaša televizija i radnici, ali sam narod Sarajeva i Romanije, ove oblasti, neka dođe, to je ne samo naša, to je svačija kuća, svi smo dobrodošli, jer svi smo domaćini tu, pa evo izvolite 12. maja Svetog Vasilija Ostroškog da dođemo u Foču. Hvala vam još jednom. Hvala vama, hvala najljepše. Poštovani gledalci, sa nama večeras bio docent dr. Darko Đogo, dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči. Budite s nama ponovo za 7 dana. Hvala za pažnju i prijetno večer.